Kadang jan kisngi nak bentaban jet thamaya ki MDC Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat kumjo Shaka Jainti Hills Autonomous District Council lingba ka election ka banlong ha ka arpuai tarik urampang arja arpusan ka jingya mare ki kertong na ki seng sanhima bat ki kertong klamseng na ki constituency boper ban penso thu e ki nong rem bat ban pan jingkersan na ki pajba lala ban ong bakadai ka baklamsange bat ha ka khatnyo tarik urampang arja arpusan ka 5th Umroi constituency ka la ruban saki ya kerensan ya bat yathir kabala penlong da kisan snong it sopair minri sning badan tiang liar sluj bat khweng kisnong ki baha apo karat yap ngar hamadan liar sluj hakate karansan na kisan ngot ki kertong gi bale wan yesim benta ki dei tang ar ngot ki kertong UMDC bementa na ka NPP uba rangken sai kharbuki baru kertong simen uba George B Lingdo Henry dei tang uba George ubala syong ban priang ye ki jingkeli jong ki pajba katba uba rangken sai ulami haswa kapor mareda ban ai jingkran ban batai halor ki mat trekam jong u yakani kerensan kini kisan snong kila IT ban penyat ho editor in chief jong shilong mil uba kermen lang yuria yakani kerensan ya teritai nak liang returning officer ulai por ban penlong tang hapo shikenta siteng ya kabala sedang naduk kapor khatwe bejemen stem bat kot pat ha kapor khat ar siteng no phai sngi habas dang yakani kerensan las dang shwa da kababu i jingkeli haki kertong daun dong penyat bat saaya kalat bakin batai ya ki mat trekam jongki bajoj ai kuble yepi kajingkeli kabaningkong kabangabu happy kalong pilalong UMLA badminta PJ panyakon ka election district council balai kajingai kublai ya i bakrmen kumdong panyai jong kini ka common platform ha kini ka step kajingai kublai ya kirong ba snong jong baro kisan snong ke bidon rengkat jai kublai ya i sitting MDC jungi babu karbuki rengkat bat baro pigi paiba nong syong snong ke bahajan bat hajangai jingwan junga syak ni kalumpung penikhun ya ke MDC kalong rengkat kinongrim ke baskem kamtam habangai i kumu MLA berim jong ni konsensi bangin kam shibun ba ke na kabenta ke konsensi ke jungi hamungi syong ha kasuki MLA ne MDC Kijigit kli kilong kiboper, kamtam katkum kriti sensyar belabu negeri India. Habang iyang nakabenta ke district council, kakendo ke siap, kariti ke dustur, kabam, ke reptan rai, ke kolsyor ke jungi, ringkat bat, kijungi ke bangidon, hapo konsensi, nakabenta ke yokam yojam, nakabenta ke klau ke betap, nakabenta ke telung bat kiwe ke bangidon kam, banyak teori time berwanra ya kijing tai ki beper hapo ke council bat sebar ke jong karu pemjo habang apet ya konsensi la jong ngai iru ya jing ket kle je ki babun ba kilong yen ha ba kum kilong kumi kilong kupa idon kata kaji ang nur ban kentiu la jong kajai ke kenja na jong ki kur ki kha bat khamtam na ka menta ke temri boy ke brus ba ha babun ba kiliang na tak daw ngasko ba ada ngala benok senyang kum MDC jong ni konsensi ila be tresitom na kamenta kalawe jong pajba bat khamtam na kamenta ni kadong thain ba kajai ben rehi pro kawe kable shibun skoi ka jingkeli hoi pla pen snoi to ki mat ki jong pi ba George ndek pat ka ba pisngo ba ka balong ka ba kerpang ka ba pila ban le na ka district council kamat ka beningkong kabu kabangabu haladi kalong ba ngiladon kam ya kawe ke school kaban ai jing hikai na kabenta kinong senchar snong kujung hagi ya lenti junga hagi sansnam bat khamtam hagini arsnam ki ba ngamdon shu akashukiru kabangiyo banya hakaleng jogri khasi jentia ngai i baladon kam bagen bo ya kawe ke school ai jing hikai banpen ko bor kham kerpang shushu iki baro kinong senchar snong ya kilong keme ya ki samla Makerpang eru ki samla bagin long ke belakre bagin shifti kum ki nong yalam jong ki snong hadian hubun namar ki aing ki badan benta ki basertap ha ka bukut ka bu jing ki nong senchar snong nada ki mla ban ai jumut ile jong ki pai ba nong shong snong bar kata di kawe kamat ka bening kong karep ten rai ka di ka baar ka ba ngaso bangin hab ban kren namar lengba kerti bat kendo bat ki jing penon kam jong ki nong rep ya ki polisi ba pentre kam da ka sorka mentang ngihaban pai sekadap tenrai namar kani mendai bangi kerentang kejala wat sepo
ke United Nations su ngilai keren ni kini ha ka ba kadep tenrai kan dei ka wei na kita kimat ki bedon kam na kam ta jungi ban pen klan menyeda ya kini ke jingkala ju kamariang ban pen bet pen biang ya ka bam na ka benta ki duk isuk ban kham tam ban aibor ki nong rep ki jungi ha ka jinglok emele ki junga ngala ru ban kan tiu ya ka raj amngar Handloom and Weavers Cooperative Society ha ka ba menta kini ka tirjan ka tanjan ba ka tir sai ki jungi na kini ka dong kalau kiu syadu kenam kaburom jogri India prokowi. Irong dan kam ban klannya kini. Namun gilai iba ko sarkar jela haki kniat senam ki bladep. Kam sim lala ban pai khmat na ka menta kini kadong kathang ke jungi bangi ong kalam mingi jogri bhoi bar kowi ke bruspa ha ka bai de ba ka sai bat ka tanja. Irong kam ban nang pen kiu susu e ka bam ten rai ke jungi. Bat kini kanwan da ka bangi pen klan ba pen kubor ya kinong rep bat kinong sengkam sengjam hak ni kadong katain bang snow ba kum ka dis council ni hab ban thau kila tunti bangin la pada ban prak nanti pat syak sarkar jela na ka benta kini kimat ki bedon kam Ba George ka jingkali ka ba khado shwa bang insa ailat epi ban pen snow ya kan ya ga jutang ga jongpi abai de kene election ka jingkali ka khado kalong philaya khun ningkong na ka party UDP menchua ba pisdang bandrung chaga jeli jong politics hadien na sen congress nang ta ska TMC balai menta pijit ya kasngi kum kesembal ka jongpi bat kum kurtong simet pi ke jing don jonga haki parti ki beper kala ailat engar bangun sotu ya ki nong ilam ki babun ki bedon ka jela kerpang ki nong rim trekam ki jongki na ka bentau pai ba hagi UDP nilai persyang ban don dekat ka deru ka parti ki basengi pa Andai apa kinong ilam kila paino da kumwe. Bat kim don syuk ta kanong rim ka bau unong ilam bala seng labu ya ka parti baki ba la pnia ya ni ka parti la bun snem. La da kim don syuk ta kanong rim ngaso ba mga bakiyin kesem ilai mino house nem arjar katwe. Ha ka pol ng don ha parti kongres nilai trishtom na kamta ka parti kongres. Andai ka jitre lang jong ka kongres ba ka NPP. Bat khamtam hawang ilai bamenta kum ka parti kongres kala hiar bat kamyo syuk ki jingshania jogi pai ba bala sa stang woi MLA ha ka assembly kani glalong KKA ke penisha bakum ki pai ba ki monshu ya ka parti kongres ha ka parti TMC ilai trishitom ndai bingi pet na ka seng ndai ha ba ka parti pat hadin je result jong sem arja apulai kala penihar no le jong kalama harni ke jela ka jungi ngiru hapok konsensi ke bansi ban penihar no le jong kalama ndai ngesuwo ya ka parti TMC ke balamat kalara himat ki jura ki jungi hadu kaying dorbar parlimen na kataban kentiu ya kaktin kasi bat garu hapo ka khnet ka bapra jong gi dorbar o jong ka riti sensyar ndre kini baro kilong ki jiat linti bangan sutu ba kinong ilam ki baper ki don lagi jong ki jingi bat ki seng san hima ki don lagi jong ki mat rekam ndre ngaju ong bor habale tai ludu nang te na jela jinjar bang syanguj besen mengikim ki pai ba dehang ni baku munang ilam jong ni konsensi kejihikai ke mengiyo ni kipai ba san senam kolong bangangan syania kipai ba baki pai ba kan syania dehang ni ngengeng hakan urim lajong nam tak ni konsensi kebai pa jong ai la layai hak ni konsensi la lai san senam kenti keji im kejong i de keji krisian jong kipai ba menata damuan pai biang sing ni lempung pat hakan urim lajong banganyeng nam tau pai ba jong konsensi klem na long kita kisyakri jong ki parti ndai long pat syakri jong pai pa kupleshpun ba George nget ki pajba ki bedanang ni ki lasngap ya kai ka ba nakaliang uni ukurtong shimet la pensngo pat kan sedon ka pali ka jongpi pinyo pon bu jengkeli lingba kini ki ba uni ukurtong la pensngo kumjuru ka bai ba karbuki in sa pensngo menta ka jengkeli ya iba ranggan sai ngai kublei pi ba ranggan sai subaban shimti yung mic jongpi ka jingkali ka banga bu api ka jingkali ka baningkong kalong pilong u EM hake CDC ki jingduna ayu POE ka isi ka bapidon bat ki ki badang don kam ban penba ningkong ngasngu ya ban ai kublei yang selong mil ubala pelong ya kene common platform hane respect bat areng kat lang ya pi ki pai ba baru kat ya bingi don hagane kapor di halor ke jingkeli ka bayadei bat ke jing troi kam jong ke isi bat ki jing duna jong ka
Tengah sengau ya kaban pensyai kumne baka executive committee jongi balai alam dari NPP ngilayo ya kabengin tri ya kabengin le ya kabengin sna ya sipun ki an ki bayadei pandang pene pandang pensa ya kan witi kedustur jongi ukun khasi khara tidak dengan pai segejing duna ngasu ban ong kam nemdon gejing duna hari kepakosan kalong ya kabengin nang yai penbha susu ha kabengin nang penklain ya kadang witi kedustur ya kabamengi ngilijia praktis nadu mendai kulong kuma Lada pila jubab bakam don ke jigduna te ke ke pelong ye pi pat ban yakun biang ye kene ke election hagane ka kendi ke pementa kublai sibon habaong jingduna ka ikum baka don ke jing bombel hari ka jingmut ke jonga habanga ong kam don jingduna hanrei bangin nang yai persang susu ban nang le khamba ki dang don sipun ki an ki kanun ya ka bingdang dei bansna ya ka bangimla ban le season le menta ngilayo ya ka diskonsil nadu snem sejar tendai spa sanpual man laki election candidate MDC ngi ju ya ongan le diskonsil ban pene ban pensa ya khendau ka siap kata ka de gawe ni kiman Henry kalan aks kampat syamladon Dei hadin ba mengingil form yang executive committee bangilayo menta yang lan aks bareng sai pila long ru UEM abede bat ketenat trade balai hadu menta u nong song snong udang ut ya kata ka jing yo light lan ka chong ubar jela habede bat kai pateng pat hapo kata ka jurisdiction ani hapo put usam jong ka district council kublai sibun sagawai pat ke jingkeli kabayadei pat ka khayi pateng halur ka khayi pateng ngasngeu ban ong hap ai ke jing kublai ke pakerpang ya ka mai inde ka jongi kapala ai ya ka district council kumbangi juong ka dei ka sti ka banyada ya ka ri pat ka jai pun ri pro kawe pene pensa ya ka kendau ka siam khayi pateng song ha song man sipun ya ka bangidon hapo diskonsil hanway ha ka bidei bat ka khayi ka pateng ngasngeu ban ong bagi non tribal non khasi kimla ya ka ban khayi like lu hangne hapo ri jongi klem dayo ya ka trading license bat kumba kalong kat hadu menta nagaliang ka district council ni control bah hagaban ay ya ka trading license syakib non tribal ki pawan ban khayi pateng hangne po jela jongi hangne po uput usam jong ka khasi hill autonomous district council kendiat ban suyak tiplang ban ay ya ka trading license ningkong ngidon kam ya ka NOC no rang pasno dor barai dor barhima hadin ng taka sapoy sa district council but what lalayo ya ka NOC na rang pasno dor barai dor barhima ribun ki application jong kinong tribal kisa pending kat adu menta namal nagaliang gani ka executive committee ka jongi ka menta ni strict bah ban ay ka trading license namar bangi sutu babun na kinong songsnong buon na kikun samla jongi kilala ban le yakikam kiba mensua jula ban le hari menta kilala ban le tingi ay no yakalat yala kijong kisamla khasi kijongi nambal ngapat yo ya ka jubab abang bu ya ka jingkeli ya pi ba ong ba lan ba kadai kumbal pilai iro ki kot kubor ba ki stagi seng balang na kapor ki ban kendra bat kilap ba kalong ga balai lan sia ba kini ki bar jela klem da biang ki kot kisla ki yo ya kata ka trading license ta ka jubab ka bang kwat kata ka jingkeli jong pi da ka boburom ngasngeu ban ong kala bandon ke jing bakla ba klem da don ki kot kisla
on omla ban ay ka tuding license Habai de bat laradon ki pajba ru ki badan ban bu ka jingkeli insa ITP kam shipet adien sakawai pat ka jingkeli ka bang bu khmat jongpi ka long bau snam arajar arpuar ki MDC nagni ka po ka KCDC kilami sakmat ban kentho habai de bat ka MOU ka balaya soy habai de ban penbet kaput apdeng ke sarkar Meghalaya ba ke sarkar India ka ba kentup ru mapi kemuwai na kita ke MDC ya balaong ba kata ke MOU ke de ke bala Euroj ya kitrai kendo te ke jingkeli ke ba keli pi pat ke ke ba pelong ya pi pat kemuwai na ke MDC ban soi pat ya ke wei ke city ha ban ai ke jingkersan pat ya ke sarkar MDA ha ke tu por ha ba haswa ban ya soi ya ke MOU atak ledai kajing ya penbet put bat ke sarkar Assam omla ban len ban keren dari jing sisya ladu bangiyo ya ke jela ke bapura une uput usam ulong lengkrung lengkreng kumba mapi baru ki pajba pitep haringa sengeu pat ban ai kublai kerpang ya ke sarkar MDA kabalayalam deka NPP badai maka kala sedang syat-syat ban penbek yau puat usam ngiyo iru kumba kalong mentah kane kejing penbek yau puat usam kala ya cakmat bat ngi kermen skemba wallahi ya ka ban penbek no kuai wut ya kane kejing ka bati pajpa ki ya kendu nadu bangiyo ya ka jelam Meghalaya barang kensai thai nak daw yu pat tu ka por PMI ban ong bakani ke MOU ke de pat ke sarkar me ka Assam bat ke Meghalaya ke MDC pat hatu ke por pia ong bakade ke jing Euroj katu kade ke jing su thu bakla kade ke jing su thu bakla jongki katu katne nagaliang jongi kun ki MDC ke NPP ni I full support ya ke MOU ka balale ada ke sarkar jela kublish pun ba rangkan sai mendapat ngan IT no ha kabaide bat I ba George biling do un pensno yakin ya ke jutang bat kimat rekam kejong I kumukurtong simet hakani ka konstituensi kani ka election ka pemerintah ai kejing kublai yakin peniai yakin sancar snong ngejongi hamtam mikrai amngar hebaro kowei kebangi yang hakani ka meram au jong kariap ngar ke je ke jongi ai ke blei pi ke pai ba nong song snong kilong kemi kilong pa ki samla ki lapan pau ya ta jing trang ban snap ban snow ya ni ke jing tai ha ke bede bi mat ki jura ha pedeng jongi kum ki kertong nam ta ke bha ke miat jong ke konsensi barok koi ke jing wan ke jonga hang ni kum kertong sime kalong na kam ta ban yeng na kam ta ke nongrem la jong abomut na kam ta ban yeng nam ta kanong rem jaga konsensi bat jek pai ba basa hane konsensi ki chumi ilamat sibon ki jinge habakum kisnong kita bobon ba hakisnam ki baladap hadu kini kisngi ki momenta ngi I ya kejeng tuklar politics nagaliang jaga dis council ham tam hakabe day bat kariti sensyar kabadi mendon na kabenta ki ansnong hakabe dis council kesamban Euroj penban kalau keliang rambak stong sipang kalau keliang ya kisim kalau tuklar ni kijing tung sim kalau tuklar kijing tung sodar jing tung lendo bat jing tung rambak stong ngariang nang takawai kada lada ya kisnong ibadan hagri kasi kijongi lada kejus council kan yai le politics hag jing tung rambak stong jing tung lendo jing tung sodar bat jing tung sim kani jongi kan sujud idan puram ya kijing jiat jong pai bakani kelong ban penbek renti hawa kejing jiat ikirang ba stong di mulong da kabuburam ya karai jong pai ladang ya tuklar kumni nakapor si kapor nado ki isi ki barim hado kini isi ki ban sakun nak mentah ngelai I kejuk kejing tuklar I kendo ke siap habubun ba kilong yeng long sam ki jongi ki bedon hang ne po kriboy kerpang apo konsensi la jong apa kimdon watang sinong rem yeng ru ila kala kita ki poiwer apo kri la jong na kamunta kilong yeng long sam ki bakamai kentai marwai na kaliang jaga dis council na kaliang jaga sarkar jela kali bakapor ban pai khmat bakumno ngin penbaik renti
ya kini ke baru kang ba ka sarkar ba ka council ngin la banyatai ha karkam ka bebit ka bebiang ban penwandur na ka bentar kini ngin la belong bani pindapai tang hapolat umroi pej haumiam pej ha kini ke blok ke jungi bar kowe bun ba kilong yeng ke beri ban yo yaking beduk nambar pakim don wat tangi dong remi yang ru nakadaw bagi mela ban tiet e jong ikendo de hang ni kaman sebu jing kituk kisuk mentan players go nakaliang jong MDC bi jungi hang bi de bak trading license kajing kli junga kalong che kita ke council bak trading license lada mangi kibadan hang ne po konsensi ngimi i ke yo kam yo jam ke biang hapo kalen sipai ngimi i bagi tai kontraktor kinyo bandrung hakilan sipai ki jungi ngi ya kajing siap ban bank hak bede ki pat kasi jungi bak trading license ke badan hapo ICR hapo nesak hapo neri kam trikam babon lasion ra trading license wana asam ru bakine ki office kilong kita ki bapdiang ikum kita ki hak bak des council kasus ngapja ngap keno tang MDC mamenta kades council parok wehi hak nadu usam ki baladap hadu mentaru ngi bakamla manlai ya kini ki office ke bade jang sarkar India banai kam ai jam ini yang nakam ta kini kitulong ngiyang hak ne kelampung hajan ke senong kweng ngairo ya ke senong kweng wal belai dah ke pisala jong lathie ye jaka kendiat ban penek pensa jong tulong ajin keli kelong hatu ngimla mo ban pen ko bor ya borok kisnong banyadai kitulong ki jongki ke khendo ke siap lungba jing kinong san senong bekidor bar senong ni don kam banyada nagamenta kira nagamenta ki hima kumlongin penwan dori kini ngamala na syai kumbagalong haki skim ke buper ni por bulong emily ladai ke JJM ngimla mun peterkam nakadaw bambit bambiang kitulong reka por ngi begin pai sikisnong ki jungi bangi wa de gelat kelenti lembah joki banya dal jong ka kendo ku siap kerpang ya kitulong ngien namta kinong rep haba kadep tenrai gwa siap bamdu haki policy jong sarkar jela mentang ding yang lembah kades council lembah tertibat kendo kang bangin la man penwan dori kini ke baru ladapi ong ni kinong rep ki bedon ke jakala jong ladapi ong ni kinong rep ki basusimwai hatu kades council kamdon kamu bani tirno halor kini nama ka sarkar jelahi kambaglong kamla ban tuklar hak bede bat keriti bat kendo ndai ladapi wan ban penan kam ki kendo ki siap ki jongi ladapi penbor honong rep iki polisi trekam ki jongki lembah ki sembai ki baw dan kam ban ai dawai tangkan no kani rep ki jongi kan yap ngikran cipang kini kilong kimi ki jongi ki betir sai tanghang ne hapo prayam ngan daki post nam kades council kamsim lala ban lei na kam ta ki jongi daki post nam ke sarkar jela kampai sini ki dong ki tang ki jongi la song si bani babo bon ki nong tir sai ki nong tanjai wala da de ka kam ka bala ban terus pa iki Andre umdon mapai kemai. Natrai EMDC lingbai skim jungi yo irap kendiat nsoi. Andre ngikwa ada ke polisi. Ngim kwa tang daki skim. Ngikwa ada ke polisi nam tak dong ketain ke jungi. Kam bakan yada yakini kilong keme ke bakamai kentai. Kamai kentai marwei hapreng joka jengtuk. Haba kili shaw school khon ki terksai. Haba kita ya keren bam kwa skin tien ki terksai. Natrai don na preng jungi neru ki ban syong hapor meeting ru ki terksai. Kene long ke jang no jang kilong kemi man ken tiu la jong ka hak man ken tiu la jong ka kamai ka ji ngin yang na ka menta ka kendo ka siap la jong dai hang ne ka bangas dan ka ta ka jiang no ka bakir pang na ka menta ka ni ka dong ka tai dang sian ni ka des council la pen mi ka amendment ni ka simpen kelai ka lene cha ka bomut menta kat kong ka jing pule jonga ya ka to ka an mamenta ki pen ko board ya ki kur ba ki sengkur bat kirang ba kur kin a ya ka sunot bagin itu no kira jong ki khun ki kisir lagi jong ki persa ki para mamentala da ki sengkur ki yok pun kata kajip ko bor kajing kelipat kelong hatu kedes council kan pun ko bor da kan ukur kom yang ki sengkur la syai la da gimla ban penbet penbiang ya kan ni ki sengkur la syai sya bagin ai ki sunat kin bo kajing keli ki bakrau la da kedes council kan itu na mi ta ki sunat ki bal ai da sengkur la ngim yo ya kata ka sunat pat ya kejak kasih ani ban Peni bengide kijak benda kasi nginum yo na dis council ba to schedule tribe nginum yo ngomong kalau menne ron kami ngi ban pen ko bor man ai bor ai men sim ya kinong secar snong begin long kita ke betip ai ke betip ru ke betip ya ke baro hak bilang jangan kum kinong secar snong ya kerti ke dastur ko lobo no men handai
kumno ban pen Ameriki bat ki an ki bathmai bumi nagaliang jong sarkar India ba sarkar jila kumno ban pen klanya ka sikshidu kini gelong ke ka bangidon kam ban yathir yathanya po ka ying dorba hang te po this council bangin wan ra ya ta ka jahi kai ka babyang na ka menta ginong sensar sinong jungi yon ra ikini ke ka baba hang ba kini ka dong ka jungi ka blarus pa borok khoi kiliang kini ginum sya sim ka bu kumong menne la ki poi ai singi ki wan ban si yoroi na ya ka hop ka jungi ngilai i ngalamat ya ka jing thang ha ka bagni election arjar apply ka bladap umdai mangi ki kasi ki ba penjop penrem hendrai upoi ai ba syong ha ka konsensi jungi urai ka jing job jing rem berkene di sim kabu penban da ki kenhon politik ban penan kam penban ya kita ki poi ai ki ba syong ha ne ka konsensi ki jungi ban penjop ne ban penrem yano ke ba sosi ka lang ha konsensi jungi ka ja bat chai ka ja ka dis council chai ka ja ka dis council chai ka ja kita ki an ki kanun na ka benta ka jungi larangi melak bentela kami gini ke kecilai lan jong poi ai badan hang ne konsensi jungi uparai kaliam kalup perkalue jong konsensi bandrai kita ki ban nikmat ini si dorbar ki ba per ngaso mo mangamo pi kum ki pai nyong song snong ngi dai ban yang rang ba na menta ka konsensi la jong ka pen pang not ya bani i kini ke ban kham tam habang yo kini kala ban wan ban nikmat api kum kurtong na ka menta ka dis council abu ka jing kerpat api rengkat berkini ki bangala ban penpang rengkat berkiwai pat ki medang don nakadaw ka por ki bahimla banyatir harkom ka babiang hendai ikan men bay long isembok perkat na ka menta ki pai ba nong song snong juga konsensi berkawai bangin la ban kentil lejong ang jing ang nun bangin la ru ban ai jing men ka jong ki pai ba ban kham tam ban ai ka lawai ka bapang na ka menta ka konsensi ki bai jongi kublai shibon kublai IT saya ka benta ka jong iba karbuki bain shimti yakani kapor ka jong i ban batai shapi kipat ba ya kamat rekam ka jong i kom utau sitting MDC bat ukurtong akani ka election ka benta sa sisin nga sngu ya ka ban penpau ya ka ka jing sngu kumen ka bakrau leng bagan ya step ya ka bagan yo ene ka lat ban yeng hakmat jong pi ki pai ba nong song snong ba i jong ka ni ka san snong haringkat lang ki pai ba nong song snong jong ko umroi constituency hi borokawai ngada sngu ya ka ban ai ya ka jing kublai ka bakerpang ya pi ki pai ba nong song snong ki balaya plai ya lo jong ka por ka bakodor ka jong pi ya ka banwan ya ka ban sngam ya ka ka ban nakaliang MDC jong pi haringkat lang ka executive committee hapo ka district council kala troikam hakile ki Henry utuli kisnem nengkong suaban poy sata nga sngew ya ka ban penpau ya ka dak ka jing sngew ka bakrau ya ublay ya ka bau blay ula don ringkat lembat nga ya ka bau blay ula betin lenti ublay ula kerku ban pelong kumne kum bangalong menta nga sngew ban ong sasisin ay ka jing kublay ka bakerpang ipi ki pai ba nong song snong ki bala penjob don burom yang house nem arhajar khat kendai bat kane kapor ka bamenta nga sngew ka de kapor ya ka bangan wan pat ban mikmat api ya ka ban yathu ki ki kam ki bamangang lalai haringkat lang ka executive committee jong ka khasihil autonomous council hakili ki riu tuli kisnem kajing long kajong kum MDC ki paralok long song snong kum kajing yatip lang hang ne baro hadin bangala job kum MDC for election kat syabangilek kat syabangiwan syakislong baper po moy konsensi ni jukren ban pene ban pensa ya ka kendeu ka siap bat ngasneu ban ong sngew si on dala poy hangte ngimpat simladon ya katakaan kabaya day bat ka kendeu ka siap day halor katakaman has executive committee ngara ya ka jinlanun ban penkre ya ka landil bat adin ngilapas ya ka landil bat mentangi layu ya ka asen na gobernador mentangi la don la ka jong
kalan aks ki paralok nong soslong bai kat ya bingidon hagan repor ngas ngeuru ya kaban ya tu ya pi ya ki achievement jong ka executive committee kabalalam daga NPP haga bede ban penne ban pensa ya ka kultur bat ka identity kajongi kum ki kun khasi khara namar ki pai ba nong soslong ngatip ha haba pipa yau MDC Sapa District Council Pim Don Jing Kbi Lenti bau MDC un ra kampenroy kata gade gejing sisa hari abang ipa yau MDC Sapa District Council kabakong san kalong baun pene un pensa ya kariti kedustur ya kebanda kalian kikun kasih kara ngilaju praktis nadu kipor jong umen barin di haba pai syagane kaman ngas ngeu ban ong ai kublei sikat de ene ga ri inde ga bai ke jongi kabala ai ya gane ga district council na mar ngas ngeu thu lem da de bagadon gane ga district council ka jaj buri jongi le se kala ban jano nasla jong ne pertai ki babun ki jaj buri hang ne asla pertai ki bala jano ki bakaktin katlik ke jongki om siem layak krensu namar bakim don ki an ki banyada kerpang nagam tak jongki hari ngasngeu pat ban ong ni ay kajing sungu bak raw yau play bangi don yak ne ke district council kajing don kajongi ne ke district council kalai rap sikat dei hakaban penne pensa ngas ngeu ban ong ai kublai kerpang ya baro hi ke executive committee giblai no sedin ngan om kentho ai namar ngadai ubriu ubom junang ruban kentho ya gajing trikam jong anu no executive committee henry ngasu ong na du ubang ilayo ya ka district council house name siajar hendai spa san puar nga ai kublai kerpang ya baru ki executive committee giblalik no nga simba makilu kile troisitom hadu kata-kata hagaban penne hagaban pensa ya ka riti kedustur jongi kum ukun khasi khara namar kata nga ong bakan ombha bangan keduti hari ka bakong san kalong bangin ya troilang ngidon kam ya ka jia troilang ngidon kam ya ka jia troilang de wei pai wei naga beta menginap penklan iya kan negariti kedustur ke jongi ngaju ong ini kentin la dengi ya tuli ngin yang sapret kemut ngin sakelon namar ketakum ke jaj pun riu khasi ke bai ke jongi ngakwa bangin don ya kemensim ke ji kemensim ke ji tuli kemensim jong kajing yalong kawe ki paralok long soslong bai hadin banglapoy hapo district council kum uway na ki executive members jong kakasihil autonomous council ki babun ki an ya kabamangilu ngilayasna ki bayadai banang pene banang pensa ya kan ya kariti kedustur jongi ukun kasih kara kawai na ki major achievement ya kabamangi ngilap yo ru ya ka asen na gubernur kadai ka administration of Ilaka Amendment Acts Hajar Pulai hakane ka Acts hakane ka Amendment Acts ngila nang penklan susu yakidor barsno but hakane ka Acts ngila itu de yaki dor bardong hakane ka Acts ngila itu de yaki senglong komisno na marbangis ngutu baki long kemi haposno ki don ya ka benta ka bakrau naga benta ban kentiu ya ka imlang kasalang ban wanra ya ka songsuk ka songsan hapo la ka jong ka snong den namar kata ngila recognize ngila itu lang hakane ka amendment ya kidor ya ki seng kentais no but haga juga por ngila itu de ya ki seng samlas no hakane ka amendment sakaway ke pengilayo ya ka asan no gobernur kata gade
ka Khasi Hill Autonomous District Council Regulation and Admission of Land Act R1000 Arpuwe kumbangaong ngilayo ya ka diskonsil na Muslim sejak nai sepaksan puar bat minta hakan ka por ke jongi ngidang yo ya kan ka land act kane ka em so ka land act kalong ban yada ya ka jinglong try ke jongi halor ka kendo ka siap sakaway naki amendments kabangilayo aban pas hagan ka term ngejongi kata gade ka Khasi social custom of lineage amendment acts R1000 Arpulai hagane ka ain R1000 Arpulai ngila nang penskem susu ya ka matrilineal system kabalong kum ka cornerstone ya ka Khasi lain ngisau tru bangi yo yang nega district council na mar bangi dei ke jaj penriu ka bakerpang bat iya ka jinglong kerpang ke jongi on ileng baga jing ai jaj ke jongi syai me jan baro ane ke jaj penriu hasla jong ne pertai ngi ai jaj syau pa bat dei tang hang ne po ri jongi bangi ai jaj syai me kagadaw haga ka step ngayeng ya ka banya thu ya pi banna kaliang ka district council ngilang penklan susu ban ai jaj sai me bat na kaliang jongi ko ka district council ngasngau ban ong ngi persya wat ya jing ai jaj syau pa namala dengi ai jaj syau pa ngi sutru baga riti ka dustur jongi kumukun kasi kala bandu no bat kala de ban ya lambakla haga bede bat kasyong ha kasyong man nga kermen skam begini gilong kemi gijongi ru haga ne kasngi ngin ya menjulang ban ai jaj syai me bat kan ne ka step ru ko bangawanang ne kalong ban ya tu ya pri bau MDC jong pri ukwa ban nang penklan susu ya ga jing ai jaj ke jongi syai me ladanga ong kumta hadin bangila layak kumta ngiyo ilang bagi terat patai kubor bagi don ki political parties ki balaya mi syakmat ban persya ya kata nga kermen skam ngayos ngatip bapiyo lang bagi terat patai kubor badon ki baong balai ka district council kantu kelar ya gajing aijaj kamut kat bamon lada ai syau kepani syak kemi kadai kakam personal jongai don gibong ta nagaliang MDC jong umroy konsumsi u persyae ya kata bat hangan ka step ngasngau banong baladaw no ba ai jaj syau pa next executive committee hadin bingin sa prombiang hadin ka arusau tarik ngin sa prombiang ya ka executive committee naman ngisau tu baga parti jongi sasin kalwan biang hagapor ngapan ya kajing kersian napi ba next executive committee nginang penklan susu ya kajing ai jaj say me baladaw no ba ai jaj syau pa ngasngau banong bangin om itu su kumu kasi ngila bandu no kumu kasi general bandu no ya kajing mentuai ki baha baro kumu kasi naman nga shifting angin kisngi gijongi gipamanta bun kilayas tang ban le tausya baga bakin ai jaj syau pa kane kala ban poy syaka kulmar haka syong ha ka syong man naman ngi khasi ngi ken kor ya ka syong ha ka syong man ngi ken kor yai mei ipa ngi ken kor ya ka kur ka kenja takadawan ng ong ladaw pa uday ka ju ka jaj bat upun hangi kasi ngilaong ka syongsan ngilaong ka syongsan bat na kaliang kasi ultimate council ngila pagkaya ngila notify ru bat ha siya baro ki deputy commissioner jong ki district baladaw pa bat upun kaday ka ju ka jaj on omla ban ay ka tribe baladaw pa uday unon kasi ukun uday kasi omla ban ay ka tribe klem dayo syua ya ka kasi tribe certificate napo ka district council ke jongi
kata kalong ya ki long kmi kasi ki ba syong kha ya ki bom dei kasi kane ka step ya ka mengiwan ya ka ban ya pen sailang hapi hagan ka step kalong banang pen klan susu ya ka jing ai jat ka jongi sai mai kane ka step ka bawan nang ne kalong susu banang pen klan susu ya ka riti ka dustur la kalong haka ketin ka tuli ngasusi bandong ini kisngi ki jongi menta bun laki kasi jongi ki basa haslong dagal baburom than laban ngalap badon ki bom bet bahasu ban keren kasi te kublai sebenarnya iba George Piling do ngem senai kendu biang UMDC Jopri hadim bola doktoran hab ban lekno sakiwi parti program te sasi singa senau ban ai kublai terpang ya pri ki pai banu slong ba in ki balai pelut ya jong kepor ke bakodor ya jong pri banu wan ban ya kendu ban ngi kandidat hajing sangi dan sanut handai hagan ke step iwan tai ba George Piling do abanga ban pen ini ya ka durmat ka jongi hapi ban ini terwa mo kene ya ke kepor ini terwa ya ka jinglong kertong ka jongi handai sasi singa iba George Piling I love ku MLA ngasih benong ailat bilang yang aku mendisai ita ide izin tempat surat nak liang jonga malma isong sepi bahe ataupun oh please ailat yang layak keren sil ponong terau baba please kesanang yang kadang-kadang ketu lami no banyak kunang iya kedega election Hagajing penbaik ban penkot dak ba ailat ki paj ba ban bo jingkli ya kini ki kertong ki paj ba kim sem lala apat ban bo jingkli yau kertong ke NPP ubolong MDC bementa namar bola mino nak de kerensan dak bola ai da bo haban letpan syakwe ke jingalang badde hakata kapor baki paj ba ke lerisa bat penpau ke jingbam pediang ke ba penlong yau nu MDC ban wan pai biang syakarensan ban pensyai biang nak jingmi no bak UMDC nak te ke jaka ki paj ba kila yo ekala tang ban bo jingkli yau ba George maka program sebagai itu hanya kena isi pau baji dan minta kalau punya isakat ada baji dan nama kata ngasih berong bagi dan kipai ban mengsong senang ibala ap yang hagawi ke jaka dapat yang pertama kita isakai di kuat di banyak bentuk lain de mentangi don stang weu kertong ang ni bat ngibu hapi gi pai bala pidon kan do ga jingkeli torong ba bapnia ya kene jing yelang nakaliang jungi ki pai ba ngiwan hang ne ban sngap ya ka jing pensai jong kini ki kandidat ki jing kular jong ki bat nakaliang jungi ngidon ki jing pensngau ya ki ha ka jing sisa bakindra syaka dorbar jongka Khasil Autonomous District Council nre kamdan jing mut pat ban ong ba bakin suwan ong tang ya maki hinre kim pensngau pat ya ka ke bamangi kum upai ba ngidon ban pensngau ya gimat kijura gijongi bakinra sa ka district council ha kajing slam kamdei kajong ngi kipai ba kata te kasong aginong peniai ha te ngi kum kipai ba ngi juap lada islam ma bapiwan ya gino gi meeting kane kata kapor kabangi kwa ban pensngau ya kijinge jongi happy te daga beburum ha kane kapor mo yaw ne kandidat we te kasong ipai ba ha na kaliang junga ngamdon ban ong henry katkum gejing sisa bangi kum kipai ba ngiwan hang ni ban pensngau ya gejing jongi kenang bakini ki kandidat ki bawan terwa yangi kin ai ya ka kular kenang bangi nginang bandrai ha ka arpuai terik kane ngamde uban kersian yano ngaklem kersian kajing kersian karai junga kanlong hadu arpui turik mo yo piong bodo ibu no kersian juno ngaklem wan nakano kalian ndre ngawan upai ba ubadon kajing kli ban pensngau ya kajing jungi gipai ba ha kitu kibawan ban terwa hakmat jungi hakane kesni kumai spon kemudian setelah ban pensngau ngalaong mengne ingin ya buram lang dai bani buram hang ne ngala buram ngalawan ya kebanyak kendu patri dengan dan ya kepor ban perut yang dari sengi patri ngahap de ke pangan pe syaki ki program hagan dari sengi dengan kerpat ya ke bapun sengi ya kata
Marka program sebagai ibu ini kedai si pu baji, bat mentah kalau puai saka khadar baji. Dan nomor kata ngasih bondong bagi dan kipai ba nong song snow, ki bala ap yang hakawi kejaka, bapun ya perkatlen. Kita isatai kelakwa dik iban ya kendu no yang. Dan nomor kata saya sisin, na kerpat ya pina masai ngayi bapidang kuat dengan don he, halu nomor bakapuar kam syasyu. Haban akan di saki program di sasi sini bagi juga pat ipi pun sengwe ngala ya kapur ni hadu ar kenta dan nomor kata ngan haban legno pubai nang sungsuk sungsan dan maulang hakar pubai tarik mo to nagaliang jong ukurtong ke NPP bolong ru MDC bementa jong kini konstituensi ke jong pi ada ban pensngau di don stang we ukurtong ni lara don manu ki badon jingkili soba ban ai ki jingkili ki jong pi Tora kapapurum ya uslong mil ubala ailat yang ni ki ba ban keli ya ki jingkili now candidate independent hakane kapor ngiyok sngo mene haba iba George iong ba ilangia ya ka jinglong parti mo ikwa bat ban menta ban yang halade nalade te ngisuk kwa ban keli ngasuk kwa ban keli hakane kapor lada jia ba hijab kai ke jingmut kai ka jing tubu ka ba hidon ha po di sekon kwa ban keli kata Kebeli shibun ya roba bakli ni kajing keli. Habuyang hagdor ba. Tangbol de dekot jo kedor baru ngadon kata kabha kabenta ben ra ikimat kejura bagi jing jing pai ba hapo kelempung dorba. Banyeso sarkar district council syangno no kaliang ya mentahi kumu kertong independen ngampat rai banyadon syangno no kaliang. Ini besar bah hadirin je kerusol hadirin kejimpen pernah ya KMDC kiman sajid nak kiar pernah ngut kanungut kiman poi nak kanungut parti kiman poi sekadis council kinum partim mga rengkat berkekelhun rengkat bagi pait ba jong dari konsensi kijungi ngilai pendek ba haswa bagi so bat kanungut keseng lani bat kanungut kekelhun ngin daya rengkat syua bagi pait ba ngin kore ban rongseng ngin kore ban be syuki ngin kore ban lumbelang ya ke konsensi na kamenta kalawe ke jongka kata de ke jing tumu ke jonga kebeli sibun hi ke jing keli jonga ngawan hang ne abang ngawan hang ne ngamut ban keli sibun ke jing keli na kamenta MDC jongi mo na pomroi rai lalun no tengi mi la cho ban keli temta ke jing keli ban ke keli kan ta lang hi ba jot sada ja bagi pelba ki penjob ye ikum MDC medar jarusan kejingkili bengkong kwa benong balai ke district council hadu menta ba ya trading license la issue be siki barjala ke buan nabar ki kam ki badangla bentre mengi khasiru ai be ke trading license dia be siki te ke kam ke bengde bela mi menteri la duno we kata kapaar kalong balai usim ke raj marwat uyo bende lut ikti jaka siki barjala badon syarat marwat teka gala ke district council ka lale lani simkia halo beri gi bentang mat kapalai kalong begini kisim ni ganang basnong ni INOC ya ki palban susnong ban register gi jaka juki tinteng gi wan sim ya kani ke NOC nangi ganang basnong ngim ju sim pisa ma don ki ba ai ba sya sispa arspa ni priang ni kata don ki bam ai ru ni priang ni kan re de kile sim pan ki sim sipo kharsan khan re 1000 ke bai NOC ban register ke jaka bapli ki thet jaka tang 1000 square feet ke bai NOC ke larang larek apply loan sim loan ayeng lapang kita ikwa ban geli pi ban minta kini ki industrial estate kene ke district council hakikat khana labun ba ki barjala buan tre ka munto syurangan keliro dadon MDC telah bang mo ya tainya tenre la phet no te nikran su kai mentar keli bajot pe penjob te katan tip sino mo te syong sapi ki pai ba mi habede baka jaka kaputa
kum belong mentah ha ke jela brokowe kajinge jungi hapo ka khasi hel si kelong ha ka ba kajing tun syar jia ki jaka bat ka registration ki jaka ka haplang hapo kajing penia jong des council bat nakaliang joko sarkar jela kajaka ka khendo ka siap jungi ka hok long try bakar kompanya ijuka ka dei jong des council hendai ban register pa kajaka ngi hable CDC tade hangi ka bahadu mentah kimpalla bani penbai yang ujori kene berkei ke baja sepok garu hills pan ke garu hills autonomous council ka sim ya registration jaka hapo ka jigi klik ke jongka bala sisen bala register ba ka dis council hapo garu hills tangatahi kala bait ka kam pimdon kam shu ban lei sepok DC jong gi district hapo garu hills pan register la ka jong kani ka jiatai klaya lebun po ndai namar ba kimla ban penbai ya kani ujen jar upai ba hamare na gawe katingkong siya gawe tingkong bat ula lutsan ba lutsni lutya na kamta ban register jaka ban habam la ban pembiang ya registration jaka kabujing pat ya galawe jong pai ba hangta babun na bam kot bor kim register jaka jongki kadon ru ka jdi thit arsin laisien na kamta ini ki thain ki jungi ki bangi ji bat hakadong riphoi brokoi habede bagraj marwet isai MDC la lenyo ndege jingkli ki jonga hapor bangayang hapo assembly kalong kalele iu ke council ya sarkar jela habede bat kene jingde le jing aino uput usam siapa ka asam hangi NPP kailam ya sarkar jela bak NPP hiru kailam ke council ndege ki hima amsim lapet ngo ya ki pot ki sam ki joki amsim lapai ngor hakar kum ke babiang nakaliang jong chief minister wang kum no bangin pait tang yo boundary ngim kata ya kata ke jinglang trai jong kejaka hendai si sini pra pelapen kala yau boundary yo pur sam kabumot kejaka jong rilong ke jongi kila kelari thor simit penda pay jakaraj marwet kum baklong ajingrong kertap jogi poyai mensim gini kejaka kalong ke kelas isai met adu kata-kata na takdaw kandai gawe gamat kabang habira nalong bangidan don kam ban pendon kam daki komiti ki bakerpang nagaliang jong council ban nagaliang jong DC bangin pay menya ya kurkom register jogi jaka hapok raj marbet giwe ki raj kumju lada ki poe ki lalong penbantang kita ki bawan song kulai hakini ki dong kita ki jongi te nakermen bakini ki baro kantam ki si ki mengishim ni kerang basnong bat kita kibai siu kini baru kau ingin berbicara punya ni syong dagi komiti kibai ni syong punya slok berkira kima mengelak berpengon dulu kini hak rekom babiang dari je slok lang jong kibai ba berkira secara senang kibai kebeli pun ngatrai ada dang pipat syah lo kini gini penting kalau syah ini nomor bajing syah dengan klik MDC tu mah ha jubab nama pi ke bansara syah komiti bertemai dia Padio air jing syai biang dama, dan rela biang ni kita. Te to chat boy don su MDC jing syai ban keli buba ke ke jumut jumpi nada pipoi di council halal pede kan ke trading license mo. Kidon ki kam basan phone rufolak nyo folak bahkan ni ke extip komiti pementa ke ba kharuki la len no. Ka isu baik ka abe trading license ini di kharban bar don tu kharban Bangalore na Delhi ni wan trebe ni ICR ki kam badangla mengi ban treru san pon rufulan layo trading license da kemut ngimla su ban blok ka kam tela dai bajot si poy hang tei la na em ban te kam ku migini trading license ka ga jing persu jung pi hang ni kedege we kemat ke ba kongsam nam ta jonga ban yeng na kementa kani ngamang lei i kumba irang ba snong na po kemudian na po tanya miam jungi setai po maupun kisai lapan pau kedai nambar ngamat ikni kijing na takadaw nga sayang kerang hang ni kumam disiru bangnya kun ikni kijing nambar haduk ni kiski mdon bakren na kementa kini mdon bakren rangim kran mangi menoban kran na takadaw nga kerpa di pai ba bakin jit kerang bangin la banyang banyatai banyakun baka trading license ni menta kedai sisa baik na kementa banyadai ka hok jungi ki pat nyong song sedong umdai ban susah penan kam kertep hakin pay kibayo man kini pun ban ki khiuja ji ki kon samlang ke jungi beros kata
kajing ai teling lesen imat kelong penban kajing pen kamai yano re yano telada kali kajing pen kamai yano re yano haga bukut kapendo kam pendo jam penban yaki kon samla kajungi kade kamram kajunga pa jumpi kum ki pai ba bangnyang persya balada ngapoy this council lada ka council kam sngap ni don kam nyami pai ba halor kani rengkat bat kirong ba snong bat ki pai ba nong syong snong ibrok kwe kublai shibu to sakoi ke jingkeli mo kane ke jingkeli ba khaddu te namar ngi wan hang ne ban bu ke jingkeli ya ke jing jing ya kendu jong kum ki pai ba sya kini ki kandidat ki ba wan ban terwa yangi te ke pasungsi kalong ba kandidat NPP mo ubalong ru uwei na ki MDC ubadai u executive member men hakane ubala don bentaru ban pas ya ki an ki bayadai kamtam bat kayap kay im jongi ki pai ba nong syong snong ngamut banong mo da ka baburam namar iwan hangne banong bein penne pensa ya kiriti ki dustur ya ka culture jongi ki pai ba nong syong snong kamtam ha ka dong ka thain ka raj jongi temen hagane arjar arpulai apsau mo kilapas ya ka to kabil kabidi bat ki hima ki raj kabanga ha kajing duna kajing pule ngam dan tip ha henry ngasiu snow mo ba ya ki right jongi mo ya ki hima ki right jongi sane khamtam ka right yap ngar ke jongi ke bedon hapo jong sim right yap ngar ha kilapan kela kum syaki snat right ha ka ba usim right yap ngar lane ki sodar jong kine ki right ki bahap hakine ki area jongi kim don borsyu mo lapan hap yangi ha uleng do musai kata kadai kebangi kum jinong yap ngar ngi hap ban ya syai te ka bangakwa ban pensgau ya UMDC mo upadon benta ban pas ya kane ka ain kai gajing snau thu jong u ya kata gajing penek pensa ya ka riti dustur ka sensar ka kadar jong ki snong ki thau ki raj ki hima ki jongi te namar bang yimyo su ya ka juba te ngesu kwa ban bu ya kajing kerpan mo kum kajing keli ya iba George bolong ukan kandidat independen lada ijob piklene em ban penbha lani ban penkela lada la ban penkela ya kaneka an kenang ba kisnong jongi kirat jongi kihima jongi kimbu ha kajing sibuk mentala dangi kwa ban penskam tang iwe dulir ha kajing sisa pengin lek tang hat nang yau lang ne ha po rayap ngarmo kalau biang em te mentapat ladaki pendon kam ya kane ka ak kamot ba kine kim don borsyu ngihapan lek syau lengdo jongka mausai te kata kadai ka jingkeli ka pangakwa ban bu yau iba George namar ba une UMDC jungi ubadon benta ban pas ya kane ka an don syu hamenta keblai shibun biak se sisin ya i lomba bapenbu babu ini jingkeli ubadon kam dan ini kinyat si don hi kirurang ba jongni kedong katang ki jongi ki bapenpau ya kene ki jing ahmad jonga bagalong basosi lada ke state committee jong dis council bat ke sarkar NPP kum bagalong hapo ka dis council lawan ra yakum kini ki ang ki baban ben bat ke ba penduk bor penban ki rat ki jungi ngamla bon soto syu balada ka ju hi kesentur ka ong ban pen klan ya ki dorbar sedang bat iginom samsar sedang ki rat ki ma uju pat ukulam pat wele pada ban pentron ya ka bor sensyar ka bangila dal lupan adu ki por bendai kabangan le kalongkat ni ladang apoy siya katong kamiting ka maningkong bangin pelong kadai hang ne bay bangin lum ya poro kirai ka basya kata na kanikaan ini teria tan bat kirai balarudan kita kijing duna pinyara lang dengkat berkian hapo jong dorbar bal sabar jong dorbar jong ke state committee jong dis council ban hangta nilara ikni kimat kejura lada kertas council kamla ban penbet penbiang ngin hab iki pajba ikum kini ki an ki ban ben jengi ngimla ban aila bau nu khulam
ubal kita ginong sensyar ki punan kam halor jongi abai dehi ki paiba ki bejit ki kimla men punan kam ki kolom bat ye kita ki ain persya ye na terdang punan kam ki jeslok angkat bat barok ni ki ain ki besyak kini ki hima ki rai ki besyak ta bat dari jeslok bat ki na ke ke bumi na ta ki jeslok ni nyarai lang pat ban lek syak dis council menra hak dorbar bat syabar ko dorbar ru bani khun la ka benta ka jungki kata kalau kejukular kejunga la ka benta jumpi kum ki raj bat kum ki paipa keblai sibut dak borom ye silong mel bolong inong priai agni ka common platform nang tai i wene kendet tingi ba jot spiling do nang tai pi ba bar ko ki balawan ban simenta ban sangap agni ka common platform hakajing isa kum kirong ba ngiwan hang ne ban yo snow bat ban pun snow ha ki candidate ki bai khun nam taka ke HDC ma nam taka election chaka ke HDC hanrai ke besusi kelong ba ngim syam layo ban pun snow khmat jungki khamtam khmat jung MDC jungi balalik no hak jing sa nagaliam jungi ngi kwa bani kren kapakong sane ha ke bebe ba ka MOU kapaka state government jungi kasim ban penbaik yu putusam lembaga ta give and take policy kabalakta ya ke jinglong try jungi ya ka kendau ka siam markat kum ka jingi shahi ka sukar India kala ay ka district council bakan long try ya ka kendau ka siam hare ke besusi kelong ba ka district council ka klamla ban penungkam ya ka por baka sokar India kala penkam ti haka bakan long kenong pe ya ka kendau ka siam kapanpai ya ka jinglong try jungi ya ka kendau ka siam kapulu kalong ba ka jing ai ya ka jaka ka bahap apo ka right murut ka balalik no sa ka asam ha ka jing sya ka district council ka riban simkia banbat yala ka jong ka kendau ka siam henry ka besusi kalong ba kani ka jaka ka lalik sa ka asam tigi ko aban kli la do MDC jing ladon meneng ko aban kli ken ka ei ka benta ba ka ei ka issue ka district council ka lalik ban yo biang ya kini kijaka kata kalong kamat kepada kam baar kalong ba halbede kari rai ya kari bhoi jingi latip kum kata kari rai pano kabe kari bhoi jingi latip kum kari rai henry kabasusi kalong ba kata kari rai jingi layo simpi la sha lilam no haki katok ne ki menuspa habanginya sikitain ribhoi habanginya sikitain kanapara habanginya sikitain jerpon ngai ibi kijaka rirai jungi kala lut sai ki men hespa bat kene kalong lamba ke jingsim kabu jong kato kat ni ki rorong ba ki badon hakabor sokar te ngabu ujing kelipat yo kendet jungi ulaan em man sim ni kendet benta benta lakam ya la ka jong ka kendo ka siap kenang ba kari rai kan sai kum kari rai kum bujulong menjwa ki ba ki yo penukam ni kari rai hendrai menta ya kari rai la sulilam bat la sudino tengah kuat ban keli ya ikandidat jungi lada ilaan em ban simkia ban tauno eta ka polisi ka ba kampung san kanang ba kani ka rai jungi kanam du na ne na po kari bhoi jungi keblai sibun ya sabla ba kli ni ka jing kli hakapor ba kawan ka MOU la ni ka sekolah ya te apreng ka sarkar Assam ban Meghalaya na ka bantau put usam ngalayeng kung wemeli hapok yung dorba barhak to kapor di mga buwanra yakikot kisla na po Assam ban peni bakumno ka sarkar Assam kala de penkre bin pabin hagabe day bat kajing he jong gijaka kala dep ban sarbi bakala dan ro meeting hak level hak kerdan jong chief minister jong Assam hagabe day bat kanno gajaka ka ban penne sha Assam bat kanno gajaka ban penne ha Meghalaya ka sarkar Assam kala de rai daladi kalau survey lupa, kalau syangru dak meeting, apa ke sekretariat juga Assam, banyak sekolah lapan kret dak Assam, ke sarkar Meghalaya kalong tang kalong san hak tak sekolah. Bandar ra ya kini kamat, apa ke yang dorbar assembly, nagaliang jong chief minister ukam la ban pensyai, bandar dak district council ke Shillong tang dong pitkai, nila ujor. Baik hima ikirai ikirang ba snong besyakta kimlong ki khot jong kata ki border committee kilong penbantang mu bugriu paj ba beli pensngau pensngap ya kita ki jing bat ya kita ki jing ai jumut jongki
Nagaliang jong sarkar jela nado ning kong hi ka klem kentuk ya ki sim hima ya ki sim rai ya ki sardar ki rong ba snong ki bungat ha ki tu ki snong ki bang syakta ngak jing sya sim jakano syaka sam haji pendai yo put usa de hang ni ki bang yang persya bagajing persya ka jungi kala pensuki barhado menta nagaliang jong sarkar jela kamla syo banya sekhmat wat ya ka benta ka baar jing pendai nomor ka benta baning kong ru ka sarkar ka khamle ha karkom ka babiang Karsis Council bat KMDC jong NPP kilong penban tang kita kinong paikai ba kinong san banyet dejimut penban bat ka sarkar jela ha ka ni ka benta ila yang persya bang nang yai persya e kani ngimla ban aili ba ka sarkar jela kan su thambor ya ka hok halor ka khandau ka siap mani right ya ki ma ya ki sardar ba di kinong pnya jong ki muginong sensar sunong boro ha bede ba khandau ka siap kata di ka bening ko kabar hag bede ba kri rai de gani mangla kren pan du mene ba kariti bat khandau ka jungi kelas lang ban pendu wat ya kinong sam banyo watang sinong rim yeng ru nomar ka jingram palat jong jaka ka jinglong jong ri kemti ka bangi bat mentah gani glab bu ya ki jing e ki babon nam ta ki duk ki suk nang ikwa ban ai makna ka yeng beduk nde hom dan nita indong demi she ki beduk jungi ki poi de hang ne bakine kirti bat khandau ka jungi ki bangin hap ban pej ban bisar ban barang jo kapor ban yata helor kini ki khot ki sla kilong kumno boro ki kam gin hap ya de ji slo kapor kan ba nre ki ji tai kan hap stang ban ya imla ban sulong shu ki ba shus ngap jar nre ki long tang ta ki poi ai kom kita ki poi wir hang ne hapori la jong la shai ki khon ki siu ki jungi ki lang yo mo kata kaspa kapo ban thit lang ta ki nong remi ki jungki lej hasilong kador ka besar kai ka bapini i ha ki benta jong sor ka ba ki nong sor ki mla shu ban thit ham tam ki tu ki beduk wan phais nong kondong ru ka jingki state jong kador jaka kan sebo jingi de hang ne ki man pe ru ki nuksa jong ki katu kan ni ki benta jong kari kasi ki bodi kri ra shisha hadu menta bagi ai bha ai benta le jong ki khon ki hajar sinong le miyeng bakin penyeng jong ki yeng kat bakidang pendon kam kimla bandi ada kim don kam syu kim don phai biang sa jong ka snong ki don ki ka ban rap ha ba ka snong ka ai ki ban rap bat kum gine ke ki nuk sai ba ba don pokri kasi na so bangidon kam menyatai benyatir bangila ban mun nuksa kan long ji ai men sim ya ki pai ba nong song sdong jong ni ka dong thain ka jongi mene yong ha ka bede ba ka dis council kimla ban tuklar ngaya ke cantonment area nomor bakamde ke schedule area hak jingkeli ke mga kwa ban bo ni sya menei syong na petno ke jingkeli ke long ka kham krau kriti sensyar ne ka kham krau kata cantonment lada kata kriti sensyar jungi lengba ka six schedule kamla ban top lang ya kri khasi jentia barakawe wenno kumi kita ke kebar lagi long penban tang ginong pendu kam pendu jam bar kinong penbuhai senong penban ni ki poye ki barai penban ya keluwi ke junga ke jungpi wat hadu collection ngimdan kam ni kum kita ke council bakum kita kian ki mamla penyadai ke hok ke jungi de hang ni bang sayang sesisen melong pi ban trua biang khmat pai ba munta sekum wem disipat menya khenrai kini ki nomor ngimla ban supet ngimla ban supet ngidon kam menyatai ngidon kam menyatir ban pen kenyon ru wat yaki office ki badon hak sarkar India nang betani ke kam banian nakam ta hok urut pa banian nam ta pai kasi lejong nam ta ini jai bendri ki badon hak jela ke jungi beper makan jeda ka hok ke jungki kuble shibun kuble shibun bajoj te kapor kalayan milatam arpho minit na kapor kaba ka office jong returning officer jong ka 5 umroy district council constituency kalai kata katkum kani ka kot ka badon nadu kapor kharu beji hadu khadar chiteng kumbalong mene nadu kapor chho beji step te haswa bangan IT sekator bar snong kino yalam snong makin simti kani ka benta ngarung don sikentin arkentin banbu akhmat jongpi kiriu pajba bapidon kam ban pan ye kabur nautau nong ai jing start epi bapinyo
ya kinong yeda na menta gani gari jongi gari kabangi tip kade gari kabatip rio tu play ni don kamru ikibrio kibatip rio kibatip play barlong kino yalam ki jongi tetang ketahi kublai shibon ni ai kublai ki kandidat jongi berarut ki balawan banasim benta ba rangkan sai ba tiba George bat kerpang ya Shillong Mill bo penyai ya kaneka jingya ainia ka jingya tai hakaneka smi ke bamenta te haga jing sisya ka je kat kum ka order bangiyo ka de khatwei beje om sipo beje kum bala kret te to nele ya kata te haga jing sedang jongi ban organize ya kaneka common platform da ka bangiya sedang ban ya kren habun kisngi bo mensyua Iyo iba baro ki rong ba snong ki don kaju kejingmut. Hendai ndalayat pada iba kano siliang. Te kum kata nakaliang jongi to nang ne sakhmat hagiwei pada kipor ladangin organize kum kene in haban screening bah hagar kom kebede. Te ngamdon ban ong ni IT sepi ki paiba halor ki mat ki jura ba pila yo osngau mentan. Pin ya kan ya bisyar hi mapi nga kumurung ba sinong ngamla ban ong tap satu tap satai ngamju batai kum kata dei namar kata ngiwan hakani gerensan common platform ni IT ya pi ba pin kan ban bisyar hi mapi syai ba pi dei ban jet te tangkine ki kintin ki bakhendiat nagaliang ke jonga nga ai kuble ya pi to le suk le sai map ya ki jingduna jongi ki ba organize ya kane common platform Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya